egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele bandla egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngibingelele incekukazi yaNkulunkulu lephakathi egameni likaJesu. Amen. Ngiyakholwa ukuthi sesidlile ukuthi babe usemsebenzini. Haleluya. Siyathanda ukuthi sibe naye ngokukamoya. Haleluya. Ngibingelele inceko esikhona phakathi kwethu nezincekukazi bobabe bomama insizwa tintombi na Sunday school egameni likaJesu. Amen. Sanibonani Sunday school. Sanibonani. Hallelujah. Hallelujah. Akekho longancoba laba ngaphandle kwaNkulunkulu. Ngoba thina ngeke sibakho. Kodwa ukhona lobakhona. Njengoba nani la akekho longancoba umuntu. Kodwa khona loncobile wanibamba nabala. Unemandla. Hallelujah. Insimbi loneke wayigoba. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Ngibabelane umntwana kaNkulunkulu. Sengabe ngandlulela kulesinye isigaba. Sebathi mkhulu. Ngoba sekukhona lebathi mkhulu lesebavelile. Sebazi bajinja ngale bantwana bami. Sengiyamangala ngoba nabo noma ngibeva yemkhulu. Yemkhulu. Sokungilahlekele kubaba. Sengumkhulu. Akusekho namunye uyathi ngize empilweni labantwana babomfowethu. Uve bathi hey bantwana babomfowethu bebancane kimi bathi hey babomkhulu ngive ngijabula ukuthi ngisabuyela ngisabangaba. Mara laba bami lebatalwa ngini. Yemkhulu. Yemkhulu. Lento ingafika angeke wabona kwincwadi. Ngisesena nkosikazi uqhamuka lokunye kwebantwana kuvama batali babo baye babahlise ngasekhaya lami kune crash phambili kamla. Ngafika babwabo uyabahlisa ekuseni. Nkosikazi wenda lokuthinte lapho. Mina ngisuka imoto. Legede livulekile. Uyafika kuphi kuyena. Uthi babwabo hey hambani. Uthi sitawuhamba kuyena kuyangibuka. Uyasuka uyahamba. Uthi kimi yemkhulu yabantu emoto. Ngisengabe ngumkhulu. Ithi yemkhulu yabantu emoto. Ngibuka unkosikazi uyahleka unkosikazi. Uthi unkosikazi hayi akutshintshe lethi ingaze likhulume khona lesentukubona. Ithi mkhulu namuhla sengumkhulu. Inkosi yomsikusi. Ngiyajabula bazalwane ukuthi ngibe ngumkhulu evangelini. Ngingabe ngumkhulu ngekho evangelini. Haleluya. Ngoba ukuba ngekho evangelini bathi mkhulu ngabe ngicabana nawe. Angithi bazalwane. Ngikhona lebacabana nawe. Athi wabulala mkhulu wakho uthembe mina. Uyayibona lento le. Ngoba sigaba umuntu asibalekele inkosi yomsikusi. Ngumntwana kaNkulunkulu bathandekayo. Nanamuhla kube kuhle uNkulunkulu. Ukuthi ngizoma phambi kwebandla lakhe. Lathi daleleli lona yena ngekuyena qo. Haleluya.
emoyeni wami wangathi umoya lwengcwele ungangisika lokhu uNkulunkulu lakubhekile wakufaka kimi ukwedlulisele kimi ngoba kuqalekile ungabe ukudlulisela kimi ngoba asinako lokho ukuthi utawupheka undlulisela kule bani mara wena ulapha ufuna qale kudle wena uthi mawusuthi bese udlulisela kule bani bathi lekhathi ba wena ujabule ngoba lento lebayidlako nawe ubangayidli into wena ungakayidli inkosi yomsibusisi. Amen. Sengichazile ukuthi ngibabe Mlangeni ngachaza ukuthi ngisesigabeni sokuthi sengumkhulu kule banga ngathi ngishadile kodwa uNkulunkulu ngoba kunento le ekhona kimi nabashadikazi kuneligama leliye elikhulunywe bafundisi mabashadisi ngincane lingaba alinake yasebenza bathi siyanihlanganisa namuhla nitawuhlukaniswa kufa incane KUFA kufa bese kufika le njabulo so kuba mnanzi kuyaphilwa kuyaphileka kuyakhulwa kwenziwa konke ikhohliwe lithi malifika ibe litsha lithi malifika libe njani ibe litsha uma lekhathi ujabule ungakalicabangeli ukuthi litawufika mase lifikile litakushaya ngestress. That is the toughest thing emhlabeni yebantu lebabili mase lifikile. Ngoba istate ukuthi ucabangele phambili represele emuva always ukhumbula lemuva labe kunanzi impilo right through thousand awuhamba bose umsibusisi. Why ungafuni umfundzeli make mthiyana senikhuleke batho why ungafuni ukhulumele ukuthi angikhulume nje tinto leti lengitiva tifika ngitelelivi mosila kwenda njani moya loyingcwele ungavumi asibambele amabhayibheli ethu sibambele amabhayibheli. Incwadi yethu ngokukaJohane sahluko 18 sahluko 18 esesithola emakhosi esibili sahluko 6
John chapter 18 emakhosi esibili. Vulani tikhalite nikibanga asenifile kule machapter ndabe senginike amabhesi ngoba make kabi kufuna lento utifundzele wena uyibone ukuthi ngiyo yini le nkulunkulu lakhuluma ngayo ngoba umuntu awuta embozweni unganalo iBhayibheli wena sonke isikhathi walalela lebakhuluma awunabo ubufakazi ngakho ngoba leli iBhayibheli lakho liyakufakazela ukuthi le nto layikhuluma komuntu ngiyo. Haleluya. Emakhosi esibili sahluko 6 litawuba linye nje verse lapho libe ngu6 bese kuthi ngala ku John 18 kube ngu18 na 26. Uma ngabe kune mahumutsho lahlukile la ebandleni asikwafunze lonke le mahumutsho sibe ukuthi uNkulunkulu uthini sifundzele mntwanami. John 18 verse 18 and 26. Amakhosi esibili chapter 6 verse 6 verse 5. Chapter 6 verse 5. Lomunye wabo wathi asagawula sihlahla lizembe lakhe lanyomuka emphinini walo lagcungela ekhathi emantini wakhala kakhulu wathi awu Nkosi yami lizembe lebantu bengilebolekile. John 18:26. John 18 verse 18 and 26. Kwakumakhata ngakho-ke tisebenzi kanye nabogadi bese babase umlilo wemalahle bawutungeletile botha na Petru wema kanye nabo wotha umlilo. Lomunye wetigcili tempristi lomkhulu labesinini salona lowawunjulwa uPetro indlebe wambuza wathi angubonanga yini kunaye engadzeni. Second Kings chapter 6 verse number 5. As one of them was cutting down a tree, suddenly his iron axe head fell in the water. What shall I do, sir? He exclaimed to Elisha. It was a borrowed axe. John 18 verse number 18. It was cold. So the servants and guards had built a charcoal fire and were standing around it, warming themselves. So Peter went over and stood with them, warming himself. Verse number 26. One of the high priest's slaves, a relative of the man whose ear Peter had cut off, spoke up. Didn't I see you with him in the garden? He asked. Kambe kakuloko un'wana a tsema mhandze xihloka xi guleka xi wela ematini kutani a huwelela a ku yo n'wini wanga kambe a xi lombiwile. John 18:18. Makhumbi ni malandza lava ngi va ri kona a va tshiverile ndzilo va ri karhi
va tinyawusa hikuva a ku ri ni xirhami na yena Petro a yimile na vona a nyawuka. 26. Un'wana wa malandza ya muprista lonkulu a nga xaka ra loyi Petro a n'wi tsemeke ndleve a ku eka yena, xana a ndzi ku vonanga u ri na yena enthangeni xana? Sibongele lona ngabe manyisi. Bongile naseseni usemina phefumlo webaba uyakhansela kuwo phefumlo webaba uyahlakaniphelele yile inebile phambi kwethu siyakhuleka ngabe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bangababilana lomuntu zakhe zomlomo kulenziyo thina kulenziyo lena ke baba yidapho tawubona ukukhuluma ihlaka lisebenzise Tulisa yonke umoya lekhona namhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga. Emini yasekuseni ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwesihloko sokulahlekela. Nkosi yomsibusisi. Uma ulahlekelwe yinto leyithanda noma uma uyibambe bese iyabuya bese kuvuka itha eceleni lebe ngesikhathi lento unayo betikubona kodwa mase ilahlekile bese uthola mhlawumbe lenyenza labe ingabutholi khona uma usesena bese iyakubuta ukuthi iphi into yakho. Nkosi yomsibusisi. Namhla emini kunemadoda laphuma kuyogawula ngasemfuleni lothindi athe umagawu munye wawela imbazo yakhe. Haleluya. Yamwela emandini. Ungaba ukuthi ndokhuluma ngesihloko lesithi kulahleke. Le ndoda kuphuma kwayo ekhaya beyinelithemba lokuthi leli zembe lena iyawugawula ngalo iphindze kuye na ngoba belingasilo layo beyilitshelekile kulomuntu ithe isagawu lawa lawele emandini. Nakhuluma just ngokulahleka ukuthi litholakele noma lingatholakala angifuni ukufika lapho. Ngifuna ukukhuluma ngani ngokulahlekela. Uma siya ngale kuJohane sithola la lithi lelivesi ka-18 kwakumi khona izingcebu nezikhozi zibasile umlilo wamalahla ngokuba kwakumakhaza zotha noPetro wayenazo otha.
uma kulahleka into lobona kuba nesizini lefikayo kumuntu. Ngale lithe Zembe malahleka kwafika isizini lethini ngokuthi akasena ukhona kugawula ngelizembe lete na ngoba seligumngele kuphi emandini. Ngala sithola Petro bakahamba nalenye indoda lenemandla, indoda lebeyenda timanga. Athi uma ahamba nayo atithole Petro avikelekile, atithole Petro afudumele ngokuhamba nendoda lenemandla. Kodwa uthe makufika sibamba indoda lenemandla, sithatha kuPetro, sisusa kuye, kwafika emakhatha kuPetro, wayohlala emlilweni laba kahlali khona Petro tikhathi letinini. Ngoba sokufike yini isizini lethini. Sithe ngifuna ukukhuluma ngokulahlekela. Uma sewulahlekelwe kufika isizini lethini. Acts 26. Enye yezinceku zompristi omkhulu eyisihlobo salowo ondlebe yaso uPetro abeyinqumile yathi, angikubonanga yini wena ensimini unaye na? Uma lento yelivangeli uyibambile, uhamba nalo muntu lobomthembile, laba kenda timanga nawe soyitholile seyihleli kuwe. Konke lokukwendako ukwenda lebanye babukile, kodwa uyithele ndoda mase ibanjiwe lo laba kasihlobo salo muntu Petro lamjuba indlebe wathi, angikubonanga yini wena ensimini? Petro sokuphi la? Petro sewusiwotha umlilo ngoba sokufika yini emakhaya. Uma sokufika emakhaya kunetimpawu lebakubona ngazo, ngoba sowotha nebantu lebanetimpawu letinye. Petro umlandzele kuJesu, wafika la Jesu bamvalela khona, wangakhona ukungena yena, bazamela ngokuthi angene. Uthe uma angena kodwa wangafinyeleli la Jesu khona, wafinyelela emlilweni ngoba bese kumakhada emandla sanganawo Petro. Uyabona emandla uma sathethwe kufika lebanye babude kokuthi ungani intolo wena ubeke tandla basukuma bobaba, kodwa wena namuhla kunani? Ungani intolo wena uwakhiphile amadimoni laba kabambele bani, kodwa namuhla sithola sabambe wena. Sizi kinga uthi sizi akatifana emasizini akafana. Uma sewulahleke fike emakhaya. Uyabona uma
ulahlekele Livangeli ufika yini akhaya. Bese bakubasela nemlilo longayothi uyothe. Abantu badlala yangibhakazi. Uyabona uma selisuka Livangeli bakudlisa nento longayi. Ngoba Livangeli selende njani lisusiwe. Kuwe imbazi. Kubalulekile bazalwane ngokuthi imbazo yakho uyiqaphele. Abantu badlala ngevisisa na. Ngithi mina kubalulekile ngokuthi imbazo yakho uyiqaphele. Ngoba imbazo atifani lesitiphethe. Kodwa qaphela yaphi ngakulahlekeli babe bethiswa. Ngoba uma ikulahlekeli imbazo yakho ufike emakhaya. Ngomlangeni bakabothisa umlilo lomawothi. Ngoba kulahlekeli imbazo. Uma bazalwane ngokungendele ukuthi wonke umzalwane ngoba leli Vangeli ngathi sinachaza kahle bafu ukuthi sisenza. Uyabona leli Vangeli akuyona yini umntwana yokuthi ngifake kuwe ngemkhaya. Ayona anginawo amandla okuyifaka kuwo, kodwa amandla leninabo kutshela ngalo bese wena uyalifaka kuwe. Lekhathi selingenile kuwe ngilekhathi itawusebenza kahle bese lena njani selisebenza lempilo yakho wena hayi yami yakho. Jesus. Lesikhathi lembazo inengi kuwe. Uyabona Petro singamsola kodwa lengikubambe kuPetro ukuthi Petro lembazo babenkabini bakangayifaka bakahamba nemuntu lo lembazo. Petro watenda imbazo leseyingenile kuwo. Kungakosikhathi lesine umuvavela kanti imbazo ayisingekho kuwo. Uhamba nemuntu lo nembazo legawula. Ngako bambamba loya bamuka fika isizini emakhaya. Sizini emakhaya muhle uNkulunkulu ngokuhlule kuthini wangenisa kuyena kithi Inkosi yomsibusisi. Thina ngokwethu besineke sikhona kodwa ngokusitwa nguye siyakhona kuvuka, siyakhona kuma. Simiswa yini nguye. Ngoba thina baningi abasukutini kuthawukani naye lo, hawukani naye lo, sema ngoba kungasithi kunguye lo kithi. Thina ngokwethu ngabe sahluleka, thina ngabe sahluleka ngoba thina sasinemandla ethu, sinedikhali lethu lesithembile
phela nibanyana thina sibuya ngane sasinekhali lethu lesithembile emathamo wonke phasi insizwe iyahamba phethe kwezenjana nawo lencane kunezindlela ithi isikhathi sayo Jesus. la ingena khona ingena ibhikise ngoba ithembele isikhali sayo. Hallelujah. Jesus. Amuhle uNkulunkulu fike wasibamba saba netikhali letidulu kwetikhali Jesus. khali lenemandla khali lesinaso sisebenzisile sishaya siyakhuluma kwendeketinto Hallelujah. ngoba lesikhali lesinaso sinemandla kuneletikhali lethu. Letikhali lethu kwafuna kusebenze thina kodwa lesi lesinaso siyakhuluma. Athi uNkulunkulu kuMose yini leyiphethe esandleni athi induku athi shaya lelitshe Mose athatha induku ashaya ilitshe okuphuma emanzi kanti uNkulunkulu khombisa Mose kokuthi kulesikhathi udendela ngemandla akho kukhona isikhathi la unekudendele ngemandla akho utawukhuluma yini Mose noma sebathi akakhulume yini ujwayele isikhathi sokusebenzisa amandla akho uthi uNkulunkulu khuluma kulelitshe kokuthi alikhiphe amanzi Mose uthatha induku ushaya litshe lahlekele uyakuva kulahlekelwa ukuthi kubuhlungu njani Mose ukhipha induku ushaya litshe ulahlekelwa uNkulunkulu baxabana noNkulunkulu okushaya lendini litshe uNkulunkulu uthi akakhulume nje Mose uthatha induku ushaya litshe hlukana nabo Mose sokumele ayongena eKhanani wafika emakhaya ukuthi awunongena wena eKhanani yabona kulahlekelwa ukuthi kubuhlungu njalo besama ungakwenzi ngifuna ukukhuluma ngokulahlekelwa Mose kumele ayongena eKhanani uNkulunkulu uthi ngeke ungene eKhanani ngoba washaya litshe ngithi khulume nje lahlekelwa kubuhlungu khuluma ngokulahlekelwa ungavumi ivangeli lakho lokulahlekelwa lolo libambile uyalazi wena ukuthi ubambile ungavumi ukulahlekelwa ngoba once la kulahlekelwa utawufika emakhaya ene makufika emakhaya utawotha umlilo longawothi makhaya siyamthanda uNkulunkulu longatheli ngempilo lethu noma emakhaya afikile uyabuya sivusa ngoba kuye kukhohlwa kaNkulunkulu akufani nokwethu uNkulunkulu angathi ukhohliwe uthatha into lebe utendile atiphonse eqhibini lokukhohlwa angakhohlwe aphinda aqhubeke nayo sikhonda uNkulunkulu lomuhle uNkulunkulu losixolela uNkulunkulu losivako masikhala lahlekelwa khuluma ngokulahlekelwa khuluma ngokulahlekelwa ubuhlungu ukulahlekelwa masana ubuhlungu ukulahlekelwa ngoba ulahlekelwa kwesinye isikhathi
labe wenda imanga yangichaza leya nceku lapho yabona umfowabo athutshwa indlebe yabona umfowabo indlebe ibuyela kwamabonakali ukuthi ike yaphuma kodwa namuhla imthola phethe uhleli kuphi emlilweni Petro akasakhulumi kwenteke imanga noma Petro akasekho kulesimo leyambona akuso analoyo labakahambana kodwa Petro kubona namhla uhleli nalebanye emlilweni ungabe uhleli kuphi namhla mbuto wami la ungabe uhleli kuphi Makijawu ukutolo labo uhleli khona namhla sokutholakala bakhona lebakubonile emakhe labo uhleli khona kodwa namuhla bayabhula ukuthi ngokungasuwe yini lobo ulele ziva la Petro uyaphila phikani kutolo la leli uvuma linamuhla lakhe leli kanti lesinene uma sifakaza ngelitolo lethu lebe linjani lilili kithi sifakaze ngelinamuhla lethu lelinjani kithi lelihle kodwa kuphethe lento ithi vice versa litolo lakhe belilihle namuhla linamuhla lakhe lili ngoba Petro akasalivumini litolo lakhe uma sewulahlekile kuba yini ngisho kulahlekile uma sewulahlekile kuba yini uyabona uma sewulahlekile itract iba inkinga uyazalwa ngalendwa ngathi nguleleke yamthinza ebazalwa uyabona uma sowukwile khona itract iba inkinga uthi mawuthi ufuna kuphuma manje agcwale lemakhono ungafuni ukuhamba uthi ubuya kulesi agcwale lemakhono ungafuni kuhamba uthi ungena ebhasini ubakhanze babanene uyiyekele bathi awugibela uthi umelele omunye uyaqhamuka uthi umile itaxi ithi yaqhamuka ubone la itaxi lokho ukhonda nabo uhamba nabo ukhuluma lwimi lunye nabo ngoba namuhla usahambi nabo ungayigibeli le taxi ngisho kulahlekelwa yabazalwa angikhulumi mina ngokulahlekelwa ushimanga into lendathi mangiphuma la ngabonakala ukuthi benginayo noma benginganayo ngisho mina kulahlekelwa ukukholwa ngoba uma ukholwa advertise la kuyo yonke indawo ukuthi wena uyakholwa kodwa uma lokholwa sekulahleka igrad dibatine longafuni ukuhamba kukhuluma nebantu bese usafuna ukukhuluma nebantu ngoba kulahleke yini ukholwa libandla bangathani ngivakala uthi uma ulahlekelwa ukukholwa ukubuma
matima lokufika kokungana ngisakhona ngiyakhona kude pulpit ngisakholwa ngiyakhona kuhlala la esitulweni kodwa uma sekulahlekile kukholwa lo mnyango uba madima kungena kuhlala esitulweni kuba madima kungena kufakaza kuba madima kufakaza kume pulpit kuba madima uyakubona lokulahlekelwa lengikhuluma ngabo kulwa nawe akulwi nalomunye umuntu kulwa nawe kuphela uma ulahlekelwe kukholwa khuluma ngokulahlekelwa kukholwa nasemsebenzini kuba inkinga ngoba emsebenzini ubafakazele ngokukholwa baze bathi hayi thina sewathi thina asikwendi lo kodwa uma kukholwa sekulahlekile sokotha nabo umlilo bayafika babude bathi akusiwo lokho ukhuluma into lo kanjena na ungavuka amaqembu lemabili emsebenzini ngenxa yakho ukuthi ulahlekelwe kukholwa ngoba sawufuna lebakawukhava wena ulwe nalaba lokho ukanye naphi into hey bakithi kulahlekelwa namhlanje ngikhuluma kulahlekelwa lahlekelwa ukukholwa lahlekelwe ukukholwa kulahlekelwe lethu ukukholwa mina ngikhuluma lokunene ngikhuluma kulahlekelwa ukukholwa hayi wonke umuntu ngikhuluma ngemuntu munye ngoba lento mayilahlekele wena uyiva injani Hallelujah. Lapho kumnandi khona. Uthi mawufika la kukholwa khona babemetiso. Kwathi ukuthi babemetiso uyakholwa. Udiwe ubone benta bakuhlonipha bafike bamba bathi buyakala baba. Buyakala bafike bamnike inzalo ngoba unento layiphethe kodwa the day that ilahleka the day that ilahleka the day that ilahleka ebazalwane the day that ilahleka mabafika bathi babe mentiso kuyala uthi babe mentiso hayi ngilungile la ungafika naenza hayi ningahlupheki ngilungile la seyilahle yente njani khuluma ngokulahleka phume ayo gawula yalahleka imbazo mayilahlekile imbazo bagawula leba yakhe ilahlekile ukuthi wayithola mfuni ngokuthi wayithola benda nethi ngimebe sitoko kulahleka ndokuvisa into ukuthi bayilahlekile ibanja ayilahlekile into akukho lolwa nawe wena ulwa nalesimo uma bathi yebo mzalwane kunjani angisiwumzalwane
ayansimzalwane ilwa nawe le hayi bantu abani na bantu lento lobatshele yona bagunyata kuyo bakubonga ngayo wena ulwe wena self now lahlekele ulethe lokho namhlemini bakho uNkulunkulu uthe akulethe lokho ukuthi ukulahlekele usenenhlanhla uma kalahlekele kodwa uma senilahlekile ungena kule isizini emakhaya kuyabanza uma senilahlekile kanti bokufuthuma kwente njani lilahlekile buya babe Metiso ncebe yenkosi utothandaza nathi emini egameni likaJesu lahlekelwa ngesaba ngilethele lokho bazalwane uNkulunkulu moya wekhulume nami wathi uma lahleka livangeli kubanja ngathi awumoya wencwele angadi wathi ufike emakhaya uma selilahlekile inkosi yomsindisi liwe lapha izembe inkosi asukumeni zimelekinya kunesikhathi bazalwane lesifika kwempilweni yemzalwane sithi nasifika lesikhathi active kwangathi angeke abonane namuntu active ngathi ngeke akhulume namuntu so fikile lo mubi utontshontsha haleluya uma lo mubi atontshontshja uwakhuluma ngabinze seshuzala fundisa abantu abasha wabeka abantu abasha labane batali wabeka abantu abasha labethe batali wabeka abantu abasha labane batali banye wababeka tigaba ngetigaba wathi labantu labasha laba abafanani empilweni yempila haleluya uma sifika kuJesu usinikeza emandla ekuthi sihambe shumayela evangeli noma ngabe kuphi la sihamba khona afike sathane afike antshontshe lokuthide atangantshontshe lokuthide akala lomzalwane angasafuni ukuhlanganyela angasasendi letinye tetimvo angasafuni lithi iBhayibheli bazalwane Petro wakhuluma kuJesu wathi noma ngabe kuphi Nkosi la uyakhona ngiyawufa khona uzamile Petro wabona ukuthi nawe Jesu sebayambamba wathatha inkemba wajuba igebe yalesinye lemasonja lithi iBhayibheli Jesu wathatha lendlebe yalenemo wayibuyisela wathi thina sendinjalo aqalile Petro sekaqale kulahlekelwa ukukholwa ngoba thina sina asiphindiseli bazalwane lesika iBhayibheli Petro lasekabona ukuthi isimo siyashuba weve emakhata sokuqalile sokulahlekela wahamba yohlala emlilweni alelani bazalwane kunetiko lebesidenda nami ngilomunye bazalwane dengengozo bazalwane kusemo uPetro besibala nalabanye bebazalwane shabalele leyo nkosi lahlekela haleluya iqale kancane lento bakemthiyane aqala ngekhala ngepetrol but ngiyakhona kuya emsebenzini ngiyakhona kulekethi indzawo ngiyakhona kuya kuphi kwaqala kancane ngathi petrol ngeke ngikhona ukukhuphuka ngiphinze ngibuye ngiphinze futhi ngikhuphuke nalabazalwane lebe ngihamba nabo baba bephephela indlela ukukhuthanda bathe baba asibuyele kule nkonzo lahlekele haleluya waqala sathane wagenda watendele bandleni beyile bandla bazalwane lenkonzo kodwa ngekulahlekelwa ngahamba ngalahlekela lesi iBhayibheli labafana bathi lendzawo lesesikuyo seyincane sicela ukuthi sihambe siyogawula ingwela njabulisako bazalwane nabayogawula lithi bathi nabaphuma bathi siyaqela njengenkosi Elijah sihambe nawe
bazalwane kugawulwa. Njengoba namanje bazalwane solo busy siyakholwa. Kunezinto bazalwane kulahlekako kancane. Usulomhlabelelo ndawonye liwelana lizembelami bengilibolekile. Bahlabela lelizwe. Angathi bazalwane ukuthi kuyini ukulahlekela. Nami ngiphambi kwenu bazalwane ngiyathandaza uNkulunkulu kuyisela leya nkonzo. Bengubona umehluko wale nkonzo utothanaze ekuseni la. Kusuka kwethu la singasathandaza ekuseni. Ngubonile umehluko ukuthi le nkonzo beyiwena umsebenzi. Bekungasithi bazalwane. BekuNkulunkulu ebesimnxusa nasifika la ngalokho ekuseni. Kodwa kumele ukuthi kuphelele nkonzo. Kwenteka ketiko lebengidibonako nami ukuthi atisendeki ngale ndlela uNkulunkulu lebe kasisenza ngayo. Angikwazi kuwe ukuthi kuyini ukuhambe kwalahleka. Uma khona bazalwane lathi nami kunenkonzo lengilahlekele. Sengive emakhanda. Ngicela kubuyela Nkosi ngiphinze ngiyoyenda le nkonzo. Abuye ahlangane nami ngibuye ngithandaze egameni likaJesu. Ngiyabonga bazalwane. Uma bazalwane ulahlekelwe ingeke kube kusekahle bazalwane. Uma ulahlekelwe, uma ufacana nebantu, noma ufacana labantu ubona abantu batakukuda ngalento lekulahlekele. Utholakala sowudeka, ufuna ungakhulumi nabo, ufuna ukuthi ungadali nabo. Yini indaba? Kunengo lelahlekile. Jesus. Isiyoya ayifuni ufuni uwedwa shulwa musathane wena Jesu uyakwazi ngiyamthanda kodwa Davide ngoba lapha 51 yakhala ubuyisela kimi Nkosi umoya wakho ungamungi dala ikityolesha laba sebakhona namashidala ikityolesha ngoba ikityolesha inekulangatelela ikityolesha inekukhuthana ikityolesha inekufisa lokuhle awasali ngephutha sengiyathandaza Baba sentanda thina sonke lesithathu phambili.
inceku yakho inemndeni wosine property nabo bonke ivikele babe nayo yonke property yayo uyivikele babe nemndeni wayo ukuze babe sathane noma ngathi uyafika afune ukuyehlulekisa bonke kaNkulunkulu ingahluleki ngoba wena ngosunayo ngiyathandaza egameni likaJesu ibambe babe lesandla sakho uNkulunkulu wethu lonke siyavuma kuthi Nkosi sihlahlekele kuwe siyavuma Nkosi sihlahlekele inkonzo baba wethu lonemandla wonke kodwa sibonga ukuthi wena baba uNkulunkulu lokhu kutanako uNkulunkulu baba lokuyiselako lokhu lotesitha ngoba uthwele umuntu umlandzelela besefeni wena leyo nkonzo babe namhlelini ukuthi babe usilandelele babe singakayibofa siyavuma Nkosi kuyena babe entandweni yakho siyavuma kwendisa kwakho siyavuma kwena Nkosi lokushomuwe egameni nasegazini likaJesu Kristu Nkosi yethu uyinkosi yaphila unemandla manje kuze bephakathe amen yendike bazalwane